مبارزه برای نجات فرزند و یا مصیبتی که یک خانواده را متحد کرده است. سلام دوستان عزیز، در نشر نوبتی روزگار مهاجر درباره یک عائله صحبت خواهیم کرد که بیماری غیر چشم داشته پسر آنها را به کوی مسافرت به روسیه برده است. در مسافرت گویا که جانم را در کف دست گرفته ایستادم اپا جان. گویا که می ترسم یکی از داروی پسرم یافت نمیشد، یکی از صاحب خانه می بیاید مثال من پول کوارتیر را داده نمیتوانم، میگوید که خانه را خالی کن. منزل مراد و مادر شادمان جان میگوید زندگی آسوده آنها در تاجیکستان در ماه ینور سال 2020 به هم زد. زمانی که پسر آنها آن وقت 11 سالش بعد بازگشت از مکتب از درد پای شکایت نمود. پزشکان چند دارو را توصیه دادند اما وضع بیمار بهبود نیافته معالجه 2 ساله نتیجه برعکس داد. مدتی 2 سال گویم در اونجا طبابت کردم با یک دیاگنوزی که گویا که شادمان جان دیفیسیت گلوکوز 6 فسفات دیگیدروگنازا داشته باشد و او را طبابت کردن. از دهانش، از بینیش، از پیشابش همه وقت خون میرفت. مدتی 2 سال عذاب کشید و بعدا گفتند که سیروز پیچین شده است 4م استادیا و باید حتما پریسادکای جگر کردن در کار. و پریسادکای جگر رو ما در همون تاجیکستان گذراندیم و پس از 1 ماه بعد از جراحی پریسادکای جگر رو از کی گرفتید؟ جگر رو از خواهر شوهرم، از سبب که جگر من گروه خونی من تغییر نگرفت و از پدرش کمتر اینفکسیا هست چی هست گفتن نمی شود. از دونور قیسینگل هم شدن، خواهر شوهرم شدن و بعد از جراحی، بعد از 1 ماه پس جراحی و بعد از جراحی 1 روز هم شادمان جان به درد نشد. هم خیلی دردش عذابش خیلی زیاد روز به روز زیاد شده میگرفت. بعد گفتن که از سبب داروها شاید این همه شده باشد. بعد با چند متخصصان بهترین تاجیکستان مراجعت کردیم، بردیم نشان دادیم، گفتن که گویا شادمان جان لیکارستوین پارکینسون شده ایستاده است و او را حتما به مسکو بریتون داروهایش را علیش میکنیتون، عوض میکنیتون، در مدت 1 ماه با گرفته به تاجیکستان میبیایتون. و همین خاطر ما به مسکو اومدیم. اول من نه اومدم، من رو نه آوردن، تنها گفتن خودم میبرم پسرم رو دارویش رو علیش میکنم و میگیرم با به وطن بر میگردم. و وقتی که این کس میبیایند با همراهی کودک به احوال وزنین بیمارخانه با اون راحتی که از تاجیکستان به ما دادن قبول نمیکنن، میگن که این بیمارخانه برای کلانسالان است، این رو باید به انستیتوت شوماکووا باید راحت میدادن. خطاگی از طرف کم ترگویم، خطاگی از طرف طبیبان بعد این مجبور شدید که به دیگر بیمارخانه برید؟ نه ما هوش شادمان جان رفت، ما بالیسه سکوری جیغ زدن در مسکو طبابت را شروع کردن در همان حالت. بعد از همون سکوری گفتن که شما باید پسرتون را به بیمارخانه انستیتوت شوماکووا برید. وقتی که به انستیتوت شوماکووا ما بردیم، اونجا برای مخصوص انستیتوت ترانسپلانتولوژیا اونجا هم طبابت میکنن، هم جراحی میکنن و هم تشخیص میکنن. بعد همونجا طبابتش را شروع کردن و معاین کردند که این ریتکی گنتیسکی زبالیوانی که از مبین چندها هزار آدم 1 کس می شود که وقتی که در ارگانیسم میت یعنی میس جمع می شود و جگر آدم همون را برآوردن نمیتواند و آن باعث می شود که در معاینه سر آدم در جگر یا گرده آدم میس جمع شده به حالتهای وزنین جسمانی رساند. به همین ترتیب پدری که تنها برای 1 ماه به مسکو پسرش را برده بود با عوض شدن وضعیت ناچار اعضای دیگری خانواده همسر و دخترش را هم به پایتخت روسیه آورد. حالا 1.5 سال می شود این عائله برای نجات فرزند جدل دارد. چون شهروند تاجیکستانند تمام تشخیص ها پولکی انجام می شوند. بر ضمن این تنها برای 1 داروی فرزند در 1 ماه تا 150,000 روبل روسی و برای طبابت در بیمارستان میلیون ها روبل ضرور است.
табобаташ хело вазбин аст, зиёд аст. Бояд мо пайдарҳам бо ин дороҳое ки Шодмонҷон мехӯрад, ҳамааш дороҳои пожизненӣ. Бояд то он рӯзе ки зинда аст, бояд ин дороҳоро мо дастрас кунему, ёфта табобати ӯро давом диҳем бо реабилитатсия кардан дар кор. Аз сабабе ки ҳамин реабилитатсияҳош қафо монд, ҳозир ҳамун як пояшро дар замин дуруст монда наметавонад, роҳ гашта наметавонад. шумо масалан барои кӯмак муроҷиат кардед ба созмонҳои хайриявӣ? чун медонем дар Русия ин гуна созмонҳо зиёд ҳастанд ки кӯмак мекунанд. ба ҳамаи созмонҳо, ба ҳамаи фондҳо муроҷиат кардем. Танҳо ягона як фонде ки ба мо ёрдам кардан, ин фонди инсан буд ки ба мо кӯмак карданд ки 2 моҳ мо дороҳояшро дастрас кунем. баъд як рӯзи реабилитатсияи Шодмонҷон 38 000 рубли русӣ талаб карда истоданд. аз куҷо шумо ин пулро пайдо мекунед? кор мекунед бо шавҳаратони? Ман рости гап апаҷон, ман кор мекунам. Ҳамин пули квартплатаю коммунални услуги мешавад. Ман фарошӣ мекунам дар ҳамин доме ки мо зиндагӣ мекунам. Ин дом ҳамсояҳо ки дилашон ба ман сӯхт, маро гуфтанд ки биё дар ҳамин дом хотяби 2 соат рав кор кун, як дамак ба писаратро дар назди шавҳарат мон, полҳои падезро мешакӣ, мебиёӣ, баъд шавҳарат меравад ба кор. харҷи дору чӣ? Харҷи доруро ба мо якчанд блогерон, мо бисёр блогерро ба муроҷиат кардем. Дар аввале ки падараш омадан, дар як моҳ ки азоб кашидан, як блогери тоҷик Раҳим Продакшн ёрдам карданд. Баъдан моҳи декабри соли гузашта як блогери дигари тоҷик ки аз Тоҷикистону худ o'zbek забон аст, ҳамон ба мо ёрдам карда буд. шавҳаратон чӣ қадар маош мегиранд ки масалан? шавҳарам разнарабочи кор мекунанд. Куҷое ки ба ки кор гӯянд, занг мезананд ёру ҷӯраҳошон, шиносошон ки биё ака масалан як фура бор омадааст, ҳаминро фаровардан дар кор аст. Мераванд мисол бо ҳам ҳамун пулро тақсим мекунанд. манзила мегӯяд то 4 соли пеш тасаввур ҳам намекарданд ки дар як они воҳид чархи қисмат ба самти дигар тоб мехӯрад. рости гап мо оилаи тинҷ будем. хай хусурам падаршавҳарам деҳқон буданд, боғ доштанд, ангур дорем, мо себ доштем, гелос доштем. меҳнат мекардем, меҳнати ҳалол мекардем, зиндагиамонро пеш мебурдем. ба корҳои деҳқонӣ машғул будем. худи шумо шавҳаратон чӣ кор мекарданд? худи шавҳарамам бо ҳамроҳии аму хусурам кор мекарданд, деҳқонӣ мекарданд ва баъд дар аму тӯи хурсандиҳои мардум хеле санъаткорӣ мекарданд. шумо кор мекардед ҷое? Не, ман кор намекардам. Ман ҳамин кӯдакои ҳамсоя меомаданд, мисол забони русӣ иловагӣ дарс медодаму бемаблағ ҳамихе ёрдам мекардам. масалан дар Тоҷикистон доштед хонаву дар ҳоло ҳаст ё фурӯхтед ё чӣ кор кардед? хона доштем, як ҳавлӣ гӯем нидастроини доштем, вайро фурӯхтем. шавҳарам мошинашонро фурӯхтанд, боғамонро фурӯхтем, ҳамааш ба хотири табобати писарамон. ҳозир мо агар ба Тоҷикистонам сафар кунем, маҷбур ҳастем ки ба хонаи хусурам равем, ба хонаи падаршавҳарам. физикон чӣ мегӯянд? чӣ қадар пули дигар лозим аст барои табобат ва чанд сол ин табобатро дар бар мегирад? вақте ки мо бо як зборе ки як блогери o'zbek аз Тоҷикистон он касам кушодан маблағи лозима ки дар ҳамон вақт дар кор буд ҷамъ кардем, мо писарамонро дар муддати 21 рӯз дар реабилитациони центр Три сестры хобондем ва дар он ҷо табобаташ хеле хуб рафт. маблағи калон асту, лекин табибони хуб ҳастанд дар он ҷо. фикр мекунед чанд соли дигар имкон ҳаст ки шумо ин қадар дурнамо чӣ хел аст? шумо аз вақте ки мо ҳаминҷо будем, онҳо гуфтанд ки шумо бояд ҳозир ба хона наравед, шумо бояд пайҳам ақаллан 6 моҳ дар ҳамин беморхона инро бо реабилитатсия машғул шаваду ҳам
мисол тиббӣ ҳам ҷисмонӣ ҳама тарафа дар он ҷо табобат мекунанд, не ки аммо маблағи зиёд дар кор аст. Дар ҳамон апаҷон бахшиш дар ҳамон 21 рӯз мо 1.5 миллион рубли русӣ сарф кардем, чунки дар он ҷо ботулинотерапияшро гирифтем. Баъд доруҳое ки аз сабаби ки доруҳои Шодмонҷон қимат аст, ҳамаашро падараш худашон харида ба беморхона супориданд. онҳо вақт соаташ кати дода мисол табобат кард. ба гуфтаи Манзила, онҳо кӯшиш доранд шаҳрвандии Русияро соҳиб шаванд то ин ки муолиҷаи писарашон осонтар гардад. маблағ дар кор аст, ҳуҷҷатҳои зиёд омода кардан дар кор аст. ман як қатор ҳуҷҷатҳоямро супоридам, қабул шуд. худо хоҳад иншааллоҳ вид на жительство мегирем, баъд шаҳрвандии Россияро низ мегирем. аммо барои ин корро кардан низ бо 3 моҳ 4 моҳ 5 моҳ қариб 7-8 моҳи дига вақт дар кор. аммо табобати ин қафо мезанад. ҳозир қафо зада истодааст. ман ҳозир илоҷ надорам, доруҳояш тамом шуда истодааст. ман ягона мехоҳам ки ягон кӯмак метавонанд. мусоҳиби мо мегӯяд бемории фарзанд ҳарчанд онҳоро сарсону дар мулки бегона иҷоранишӣ намуд, вале оиларо боз ҳам мустаҳкамтар кард. ҳама вақт дар пастию баландии зиндагӣ ҳам аз тарафи худам, ҳам аз тарафи шавҳарам, падару модарам хусуру хуштоманам, ҳатто қайсингилам ки ҷигари худро ба писари ман доданд, гуфтанд ки ҷигар чӣ, ман ҷонамро барои ҷиҳанам метиҳам. ҳамин як мевае ки мефурӯшанд имсол аз сабабе ки ҳаво хунук омад, онҳо зиқ ҳастанд ки ҳамон ангуре ки мефурӯхтем ҳамон нест ки ман фурӯшам ба писари ту равон кунам. ҳозир дар Тоҷикистон маъюбӣ кардагӣ будам, то ба Россия овардани Шодмонҷона 300 сомон пенсияи 300 сомони тоҷикӣ пенсия мегирад. фондои хайравии Русия чӣ посух доданд ба шумо? фондои хайравии Русия ба ман посух доданд ки танҳо баъд аз он ки шаҳрванди Россия мешавед, мо ба шумо кӯмак мекунем. барои ҳамин ман бояд ҳаракат кунам ки ҳарчи зудтар ин шаҳрвандиро ба даст биёрам. ва бозам барои ин корро карданам осон нест. барои он прописка лозим аст. на ҳар кас маро бо фарзанди маъюбам дар хонааш прописка мемонад апаҷон. ҳоло на ҳар кас иҷора мешинед шумо? иҷора мешинем. ҳамин соҳиби хонаамон ки хеле дилаш сӯхт дар ҳамин Шодмонҷо, моро ҳамин ройгон регистратсия кард. набошам ҳар як регистратсия 8000 10,000 рубли русӣ талаб мекунад. аз сабабе ки дилаш сӯхт, гуфт ки ман шуморо ройгон мекунам ки ҳамин ҳуҷҷатҳои ту шавад, тоғри шавад. як оилаи муҳоҷир дар Русия бо фарзанди бемор чӣ гуна рӯз мегузаронад? чӣ мушкилиҳо дорад? мушкилиҳо зиёданд апаҷон. мушкилиҳо хело зиёданд. ин мушкилиҳо ҳисоб надоранд. масалан вақте ки Шодмонҷонро оварданд, духтурони инҷо гуфтанд ки духтараш як фарзанди дигар дори, ӯро ҳам биёр. вақте ки омадем, Шодмонҷон дар он ҳолати буд ки ҳамхе судороги приступ буд. духтарам ҳар рӯз гера мекард ки ман ба Тоҷикистон меравам, дар ин хона хурсандӣ нест, дар ин хона фақат гирья асту зиқӣ асту. ман намехоҳам, аяҷон илтимос мана роӣ кунед, ман дар инҷа зиқ шудам. баъд даводав кардам, хело кӯшиш кардам, ӯро ҳозир ба мактаб мондам, мехонад ҳозир дар мактаби ҳамин Москва таҳсили худро давом дода истодааст. як калима забони русиро духтарам намедонист. хай шукри худо мана хонда истодааст, ёд гирифт, одат кард. ҳозир тасаввур мекардед ки рӯзе бемории фарзанд боис мешавад ки шумо ғарибӣ мераведу зиндагитон куллан тағйир мекунад? ман зиндагии тинч ки доштам, ман фикр намекардам ки як рӯз ман масалан ҳамихе ҳолате мешавад ки ман ютуб мебарояму аз мардум ёрдам талаб мекунам. ин ҳеҷ кас намедонад апаҷон ки фардо зиндагӣ барояш чӣ сурпрайз, чӣ ояндаашро ҳеҷ кас намедонад.
من وقتی که من در یوتیوب برآمدم من شوک شدم. خودم مال همون نوار رو تماشا نکردم که من دل و جگرم میسوزد. مشکل است اپا جان، به نهایت مشکل است. وقتی هر بار به چشمان فرزندتون مینگرید و شوهرتون هم میبینید، بودن لحظه هایی که شما دیگر ناامید شدید میگوید که نه نمیشود دیگر؟ بودم روزی شد که همی شادمان جانم گفت که من خودم رو از زمین 8 اتاژ به پایان می افتانم و میمیرم، شما هم خلاص میشوید. ای جان، ایق عذاب و ایق دل شادمان جانم به ما میسوزد، دل ما به پدر و مادرانمون در تاجیکستان برای ما میسوزد. این خیلی وزبین است اپا جان، خیلی مشکل است. میبیایم پالی پدیز رو میشویم، میبیام خانه رو میکنم. کار خانه که آدم مانده نمیشد اپا جان. آدم غم و درد میکشد، پیر میکند، غمگین میکند، خسته میکند. شما میدونید که در شرایط امروز هم شما هم شوهرتون واقعا قهرمانید که به خاطر فرزند، به خاطر نه هر یک عائله میتواند در همین وقت متحد شود. بله، چون حالتهای زیاد هستند که میبینیم وقتی فرزند بیمار میشود شوهر طاقت نمیکند، مادر میبرد میسپارد فرزندش رو به یتیم خانه. ولی شما واقعا صد آفرینتون که فرزند را نگذاشتید و فرزندم این را حس میکند. فکر میکنم همین دامی که ما زندگی میکنیم مقدس دارد، 14 آشانه دارد. همه همسایه ها میگویند که با زبان روسی که وی ملاتسی، هم خیلی اچاق میکنند، کمپیرکای روز اچاق میکنند، میگویند که از ما باشند برده بر یک بیمارخانه هایی که مثال دولت کودکای معیوب رو کسل رو نگاهبین میکنند برده میپرتون، یا اینکه شوهرانشان میگن که تو پسری کسل تولد کردی به من در کنیز. نه، پدر شادمان جان رو گفتن که تا اونی که جان دارم قوت دارم من تو رو پشتاره کرده برداشته میگردم و بعد میکنم. اما میونشون از سبب که گریژ شد بسیاری بد برداشتیم. وقتی که ما با امی اینستیتو می رویم، بیمارخانه های می رویم که مثال خیلی اون بیمارخانه ها کلان از اول ماشین رو وارد شدن نمیمونن، تاکسی رو بعد از همونجا برداشته برده تا پیش نزد دکتر. میونشون امی ستومرهشون گریژ شد. بعد یک ازبک زنک دلش سوخته به ما یک عروبچه معیوبی داده خریده روان کردند که این مردک حاضر میونش کسل شود. با شما رو کی نگاه بین میکند که مثال یک خوراک یک برده نان برای شما میدید. بله. خب شاید یگان حرفی هست که من نپرسیدم و شما میخواید بگویید؟ من در همین جا در مسافرت گویا که جانم رو در کف دست گرفته ایستادم اپا جان. گویا که میترسم یکی از داروی پسرم یافت نمیشد، یکی از صاحب خانه میباید مثلا من پول کوارتیر رو داده نمیتونم، میگوید که خانه رو خالی کن، یا که مثلا انالیزاش رو مثلا از اینستیتوت سابشنی رای میکنن که باید فلان چیزلا شما باید به انالیز بیاید. آیا من مبلغی از سبب که به شادمان جان ابشیستونی ترانسپورت ممکن نیست اینفکسیا میگیرد، میگن باید من به تاکسی برم. از آن جایی که ما زندگی میکنیم تا اینستیتوت آموز شماکاویا قریب رفته آمدنش 5000 روبل روسی میشود به تاکسی. خیلی مشکل است، خیلی میترسم. میخوام که یک کمک کنن، یک معجزه شود، یک انسانی که مثال میخواهد که خیر کند، میخواهد که دست یاری رساند، ما رو ناامید نکنند. مثال خداوند اولش ما رو ناامید نکند، بعدش امیدواریم از بنده های که از خداوند میترسن و قدر انسان و قدر فرزند رو میدونن. مشکل است اپا جان با فرزند بیمار که در شهر تینبال مسافرت که مثال یک سگ قدر دارد و انسان نه که مشکل است، به حد مشکل است. تمنای رو میکنیم که خداوند برای شما نیرو بدهد که شما از این یک امتحان جدی بگذارید و برای دادرک عزیزمان شفای کنید.
دوستان عزیز، فکر میکنم حیات این خانواده بهترین نمونه صداقت به اویله‌داری و قرض پدر و مادری است. وقتی زن و شوهر نه تنها در روزهای خرسندی کنار همدیگر هستند، بلکه غم و غصه را نیز یک جای قسمت میکنند. امیدواریم نفرانی یافت میشوند که دستی کمک خود را برایشان دریغ نمیدارند. زیرا طوری هم صحبتی ما گفت هیچ کس نمیداند فردا او را چی انتظار است.